Farid Fatah hi March ni somthum pakhat kumsang khazakwa sumruk panga Farshima Lebanona alaupianga Catholic kaushana loyin anau pante da changin medical lampang hi atui hleya kumsang khazakwa sumko panhiya kumsomni pasari upaniyin Lebanese University changin medical degree ahlo chwaka Dr. Chatakani theinan azirna chunzom turin New York lama pema kumsang khazakwa sumko pathumachanga sang khazakwa sumko parokinkara Brooklyn Maimonides Medical Center residency zonuin kumsang khazakwa sumko pakwa Manhattan Memorial Sloan Kettering Cancer Center Hematology Oncology zauturin akaldeya kumsang niya Danville Pennsylvania Geisinger Medical Center Dr. Puitling niyin kumthum chung heta hiana thokani Hemihnu hian ama pualin Rochester Hills Michigan Clinic hongin Michigan Hematology Oncology Clinic MHO ti phua changkhatlian zetchu MHO hian mishat po ahlo hlea April kumsang ni pakwa US khwale tuini na neyin athil ti na kongshang shanga wane na acharin akal tluang hlea anu pui samarle anfate pathum nen an khosa Ferithi Hematology Oncology Doctor niyin Hematology hi thisen zirna lamsoina niyin Oncology hi cancer zirna ani ve thunga Ferichu thisen cancer doctor ani ama toka ahlo tlingin ama pualin laboratory neya damdoi dor nei bokin cancer enkolna radiation treatment facility ani boka ama enkol senvek ani hlum lo wang hian anupui samar chuan asum dona chingkhate chu a enkol pui ve boka Farid company dan chief executive officer le chief financial officer na ajelani Farid hian ama pualin charity depo abwa sai china Metro Detroit le ache vela de chuan cancer doctor chaber thia shatlonia vandoi thak taka cancer natna love te point in enkol na mun chatak MHO a omolom tin andril roto lutuk te po azia pha hok china ni nimasela engtik lai point atluan reng thailawa kumsang ni pasari khan a patient lui Maggie Dorsey chuan khina tum tlat maya kumsang ni pari khan Maggie hi a patient enkol china niya Farid chuan thisen var cancer ani thoshilin thasari chungo chu chemola a chemolak hian ataksa achalo zongin ngongane na sa hleya akute chu akhur na sa theileya anua phe chuan amain kalpo akal hlei theilawa fa pakwalai enkol tur anei boknen Maggie dan chuan he thasari chung hi chemhun tuk setin a sheoma afate tana an hun poimo school basketball e baseball khelna te atel pui theilau pha nule paten an fate parka intilim tura an shwailain anila engma ti theilovin khuma amongot ngot maya chungkhat phei chu a khemo wanga na men lawa ataksana tawangin damdoina admit angai pha hialani anatlau dan te po a omlovem nei tin doctor dang chu aron ve chena test neu te an han nei cha chuta result alo chwaka Dr. Chuan Maggie cancer inei reng lau inuna cancer natna ilave ngai lo shim bok tin a chil tamaya Maggie Chuan thlasari chungkha Dr. Fim khurlo le damdoi ahman swal tirawangin athilo chawania apasal nen lawyer mungal chukin Farid chu khiran tumta a mase kumsang ni pakwa chuan kordakal kher ngai lovin thu in alin remfel theida shamani March ni somthum pakhat kumsang ni soma chuan oncology nurse Angela Swentek chu MHO na interview turina kala atin ve hlo wangin atuka chuan atho chan main an na tho dan le damdoin thli thlai turin clinica chuan kala mase damlo an enkol dana muchia mai chu makti na hlirin akhata niber atlang puin chemo khai chung hi minute nga changa minute rate ni lain MHO hian darkar khat chuangte an khai ni chu heiba ka hian thisan war semna konga pui theitu la so chu damlo ten chemo an lakni la hian an petela ani dan tur dik taka chuan chemon khaya changa darkar somni pali nuwa cha pek turani Angela chu changni lianzet oncology nurse sangin alo thok towa center shanga tepo alo thok ve to boka hetiang angrenga damlote treatment an pek tan maksak lutuk hi ala mungai lovani
hei wang hian an thil ti dan chu do lovin April ni som pali kumsang ni soma a hna som tura an ti na po chu hnolin he clinic in damlo an enkol dan chu thunei tu lama thlenin mala turin atita zoka a complain na lekha chuan he doctor hian adam lo te enkol dam ain an natna tur a thlen bel zokani atia kumkhat chung te meu thunei tu te mala khun le ale khan chan le thun a nga nu meni som pathum kumsang hi som pakhara chuan Department of Licensing and Regulatory Affairs chuan chang le tin a complain angin mishing nun na ta na lo turangai the dan bo chat na a o man shat lo thole investigation kalpui lova a thu boy thelu chu an ti top tur thu an soiboka frit chuan thamwang takin a clinic chu a kalpui zela clinic dang ala honbel cheu maya maktak main he clinic honbel hi Angelai thona damdoin pi aloka ala ni zuya ti thei nei si lovin farida clinica damlo an enkol dan diklo le fel helu tuk chu shereng chungin she ti takin a en liama an clinica valutin khemole la so an pek dan va soi sel chiam se thunei tulama a thlen puin minglo cherlak lo farid sok an chanzel don sia Angela chuan a ti thei tok a tho puite hena farida clinica damlo khemo treatment an pek dan chu dan kal ane thu a soi china ma se zia chu thui lem lovani amai ro chu Dr. Farid po hi aming thabik reng hau lo kumsang hi som pania chuan kumsum nga pakhat upa Monica Fleck chu manom lo wangin damdoina ain entira doctorin athisen test chuan ithisen hi apangai che aloni inalang hematology oncologist Dr. Farid wapan ta che ti in alorona ti chuan Farid clinic pakhat zok Creighton Cancer Center a chuan July kumsang hi som pania akal tani Dr. Farid chuan athi sena endik nuwa chuan Monica thesen cancer multiple myeloma ya idam chungin chemo treatment ilaka ngai donani aditamaya atho soilaya melle amit meng chu chiang takin Monica chuan alo ena Farita mela chuan diklo na raprok deuh na hi na ya achane ro chu a shebik lovani chutia doctor berina shilta ka chuan Monica po achong leya du thlan tur nei heklo le Farida enkol na hnuaya chuan khemo chu ala don tani kumkhaton nu April kumsang hi som pathuma chuan avoi khatna tan khemo chu akhai ta a inan honua chuan hadam turin in chunglama anmut pindan pan turin kailona chuan a chawa mase thok le khata Monica chu alu hai thutin kailona chuan lum tamaya ake chu voi ni ri chota atliak chiang hle Monica chuan na ti em wangin je twar chungin apasala kawa ti chuan apasal Steve chuan Creighton Hospital Medical Center a chuan a shwai tani Dr. Farid patient ani angin Dr. Farid endik an be seviau lain ani chu an ram Lebanona chul mangin alo zin dai maya ti chuan a thopui Dr. Solmong le chuan a endon tani Dr. Farid lo wangin a patient te alo enkop don shim wang pakhada ni buka ti chuan Monica chu anat na te azo pain a medical church chu a enta a Dr. Monglei mela chuan danglam na riawa hian a chia a Dr. chuan engma soilem lovin a keru tliaka wang chuan a admit ta a ni nuwa chuan Dr. chu Monica room chuan lutin Monica chu a chiam pakhat hian alo kan meka a chian chu Dr. chuan chhuat tirin Monica chuan Dr. Monglei mel chu a thutak riau hian a chia a chanchin chalo tak a hil don ani ringin angai po a chalo man hle chuta Dr. chulo chung chhuakin Monica kumsum nga pakhatu upai niya ilashi sel chaleya cancer natna I neilo Dr. Farid tan kathoka mase a hnena hian in enter turin kalto reng su engtika ma kalto ngai su adia Dr. Monglei hian Dr. Farid hi alo ring leru reng toa ka wanga Monica chart pokha en uluk maloni khatia Monica admit ani khan Dr. Monglei chuan Monica natna chu investigation alo kalpuya MHO files te enin Monica record le anat na lo nei to te en chuan multiple myeloma ni theitur engnat na ma alo la nei reng lauti a she theita a hei ba ka hian eng cancer ma anei na record mu turo lawani Monica in a she sel chati a sha chuan a hlim leya Dr. Chulom thu a shi loma
mase chulawa treatment na tak apal tlang phati asia chuan athina ur hleya Dr. Monglei poin Dr. Farid aril helna chu adik ngei ti achanta ka wangin damdoi na changa bandai chu aril ruka mase Monica chaplo po Farid sum du lo ta wangin mishisel chapa ngai nuna der thonga a umzel don ti shain Farid chu athil ti tenom tak ti top tir thai in be sein damdoi na chuan umzai are le ta ni Dr. Monglei chuan Dr. Farid che dan te chu thunai tu te hena thlena mase anni chuan Monica case chu Dr. Farid manna tan chuan abei thama ama anga damlo a enkol dangte anomlo chuan anlo ti tlata wangin Dr. Monglei chuan MHO record te chu enin Freitan dan lawa damlo ba enkol na engmo sara mu chuaka damlo ten anmamo mi halo tur damdoi IV immunoglobulin therapy IVIGN ti chu a khaitir china he damdo hi kan taksa a natnaral dau tu kan timurina asyam chhuachin antibody kan tlak chama wangin IVIG hi pek chinan ni dam chapa ngai le mamo me alo pe kan ni chuan BP sang heart attack le stroke te helpo anei thei taksaral dau tu chaklo te tana an immune system ti chakna tan an man chinania damlo de charda chuan IVIG mamo anum lovani Dr. Monglei chuan athil mu chwa chu damdoina nurse thokve pakhat chu asia tirta a ti chuan an pani chuan Faridaron ho nuwa Farid chu an chwa chalta a Farid chuan damdai hian ole IVIG hi chu kamang to don lawania alotia ama berin chu tianga ti taka chuan engma an soisui ta bik lawa mase aruk tak chuan Dr. Monglei chuan Dr. Farid chu aring hel leya Dr. Thiampa ngai tak chuni se adam doi chu te chu damlo ten anmamo tin a chan tlataringa mase damdoi chu swal ti hi ama poina poma Dr. Mani na a konfi lo nge nia sumdu luat wanga hetianga che ti hi a shi thiam lovani nurse khan a tho pui dang nurse te lo shil chongin Dr. Thiam lo le a patient tenunna der thonga da poi samya lo noya thorang chu tu lovin an bana an thelu ta sup maya Dr. Monglei ngei po khan abana thelo ta achanan soisi lo wangin an clinic office manager George correction chuan an staff le nurse te achan soilawan ban sup na chan chu shet ngei tumin Dr. Monglei chu achan soilawa an bana chan chu zota a Dr. Monglei chuan athil shate shil chuan atira chuan George chuan an she swala ni ringin a oi sak che lawa mase anni chaulo po hian hmain Farida damlo enkol dan hi an lo ring hlel to chin ti she chhuakin keman investigation cultivation shimangeti yin an staff bang ta tele a hmalo thok chin te chu a interview ta a anni how a interview chang hian Dr. Farid chuan damlo a enkol dana Dr. dangte a an lo na she theita a Dr. Monglei chu belein ani chuan a IVIG diklo taka a man na te po chui chiang turin atia rei po chui ngai lovin an nurse chuan kar khat chungin IVIG therapy mi somli nan la a chungzinga mi sum thum paria te chu IVIG mamo mi alo ten ni thu a soitani heta se chuan George po angoi mai thei to bik lova US Department of Justice a thuboya theluta August ni kumsang hi song pathuma chuan George an interview wa hemi nu hian staff member bang tole la thoklai mek te chu an interview le ya ti chuan August ni ruk kumsang hi song pathuma chuan Farid fata chu mishing nunna der thonga da wangin thu boy som pakwa or tirania custody ala kania dollar noi khatle sing saria bel chwa thei turati nia mase federal authority te chuan just nera chuan hepa hian dollar makta dwai kwa vela neya ain tlan chwa theilo nan in tlan chwana sum hi isana nga yani anti ta ka chuan dollar makta dwai kwa a in tlan chwa turin an siam rem le ta ni ti chuan in tlan chuak ta bek lovin kurta in lan hun tur chu lung ina ngak ta ni heti chung hian investigator te chuan fin fiana dang zong khom zelin victim mi zanga sumnga pathum layan lo pen chuaka chen khat chu Faritan husitaka achung khum ten niya chen khat te chu dam chareng can survey anga treat julova chemo la ten niya chen khat te phei chu can survey ngei an taksa ina amamo chemo bak damdoi chak tak manga a engkol aninwal poka
heng zong song hi a thiam lo wang ni lovin poisa chanem tak a mu theina na ti ani damlote health insurance kaltlangin Blue Cross Blue Shield Blue Care Network of Michigan medical sensau abil chok choka test chu lo tak tak ati tir chan pokha damlote in enkol na le sensau insurance company ya abil le du wanga lo niya hei mai hila ne lawa damlo bawral to mai tur ten an hun to ban man na mun hospice pani changin damlo ari ferman poisa aladong chin boka he hospice a hian adam doi inarun entir te chu an mamo hau lo dam doi lo en kolin an taksa ati chha sakte te nuwa an hun top chu hospice a thamwang taka mang turin du sakmel takin ari farta china an taksa ti chha sakna dam doi chu amana to hle nein asoya in en kolman la ala chuk chuk zel boka athil ti dan hi arab thak tak zetani Di chuan farit chu Eastern District of Michigan State Attorney Barbara McQuaid athubai orte chu apuang ta dup dupa ahlokna tana damlo tenun na der thong le diklo taka enkol thubai somni pathuma te chul holawa adam lo thimai turni om taka soi hospice ari farawang te in damlo te phiaruk na thuboya te chuan thubai sem sakania diklo taka US khwale tui ani wang te in thiamlo chantir thei ani boka a chan chu damlote damdoi diklo mangin a shai ti shengat se US khwale tuini na dilna lekha thelu khan thunai tulam khan US khwale tuini na apelo chiango tangtiin dan zo kimnova khwale tuini tumngot angin thuboi hi an kaltira heng athuboi ora te hian thiamlo an chantir vekani chuan kumzale somsari pangalai lungina atana ngai dona US khwale tuini na hli sakani dona wangin kumzale somsari pangaral nuwa an khwale bonana akirle donani ti chuan farit chuan prosecution te thuronangin thuboyan samsak zong zong chu apom ta veka ti chuan September ne somni kumsang ni sompalia chuan damlo tenun na der thonga da thuboi somni pathum zinga sompathuma thiamlo chantirania diklo taka hospice damlo thimai tur anga soi a refer thuboi pakhata thiamlo chantir ne bokin diklo taka health insurance changa poisa bil chawangin thubai pahnia thiamlo achang boka July ni sompanga kumsang hi sompanga chuan Judge Paul Berman chuan farit chu kumsomli panga chung federal jail atang turin achung thurel saka damdoi man swala wangin treatment la turati ni boka diklo taka sumlak lu dollar mak tu dwai sompasari le ti a chebrel chu lak let sakniin adam lau diklo taka a enkol an taksa le rirulama liamalo sem sakto te zong zong chu zanga domna pekna tan an hmangzui tani dan bo chea a hospice thokte andamlo en kultur a patientary farawangin hospice lam hian dollar noi ni an soi ve boka anni hian ferita nena andamlo lakte chu damlo an hun top mang mek anni anrin wang chawa lodong song niin anin soyani farit hian court chunga mi pui ma chuan athil ti chu ain chhir thule miza pui om tak ani thu soya athiam na te diklo taka mangin midang nun le amanun ngei po aduam luat wangin ati chianiin ain soyani he apoi khoi wang hian mitam takin hrisel na lama halsat nan to ka Dr. John Pil chu stage 4 cancer nei lain feritana enkola mase atak sain azo ba chemo le treatment dang ati sakawangin abauralani Christopher Sniri po hi chemo khai ngai lawa enkol thei tura doctor dang tenan soilain frit chuan dam doi chak tak tak ba ka chemo le radiation nena alo enkol ngalawangin atak sain achiat pui man le Timper karpo hi athinarim emawangin korta inlandu lovin anupoi Geraldine chuan amamo haulo damdoi chak tak tak manga feritan a enkolawangin ashiselna apan pha hleni ina soya Patricia Hester chuan ataksa red blood cell atlemawangin anemia natna neya Fred chuan thesen cancer anei anga shilin damdoi ni lo tak takina enkola ani po hian ashiselna lama harsatna ato zui phani Ross Colombo chuan afanu Cheris Derwaski chu Freetan stage 4 cancer anga enkol na pehin treatment chu lo tak tak somthum pakhat zet ape ka wangin thlasom hnuwa abaural thu rilruna takin asoyani Donald Crabtree chu chop cancer anga enkol niin a hun top hospice mang turin a thon liama ani na taka chuan ani hi akal a cancer zoka
a treatment don tur dik tak engma adong man lovani hospice a omla hian lekha he thu hi alo ziaka hospice a ko ommeka ke thina hlim kor zo mek hian Mr. Ferit hi adam chungin lungina omse ti hi ka du thu samani ti in ziaka he thu hi anupuin korta chuan a chiar chhuakani heng hoba ka hian mi zatel te chuan an lungle an taksa mundang danga har san nan neya chenkha chu kumkhat nuwa te po damdoi diklawa Oncology wangin an bawra zuyani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni